hem manbu konyak ngau manbu konyak Bible okpu ane konyak cila teman bai semai se konyak pungau sengbu phomba konyak phomba payangki ado revival tainam sima yama tambu chingne kebishim pumanoka yalak pamenyong phabo do China tamnang iyang bukie alau chatheli kata na meng sipang towe nagamis miu ngau ha su hem boi konyak ngau mahe i yong mai simbo ke konyak ngau mahe changau keneng anyene i ayen yapan teman bai nyum ba ibu chayangki ane i kaye i dembu ne kata atama ibu chayangki iya kunyau ba amai ne meng bu chingne lungmai ne meng si ude nokme kanjan ho yesut okpe akan bhide phat kimbu kata changwanang kawang chingne ayen phayang phan phayang pai kata na menge tinyu kebishim bu manok revival speaker ne auhi ya lakai se teman hakie tai senga ne aji makan la speaker sir moi hen hoy olebi kebishim church manukan bra apni ke lok paina jana to hele number 1 de apni kan apni laga khisa hona dem de aro apni yade ha dem de mukan hona do apni to hele phom Bible translate kora manu ase translator ase wena honi se itu du inen hoy hosagi bi apni the real translator Bible laga translate kora asli manu ase wena mukan dikhiu parise itu kina hoile do apni laga ishwar kotha kwa dem de ekdam deep aro ekdam clear moikhan ge ishwar laga kotha koi dia dem de hosagi ishwar bra chuni dia manu ishwar bra select kuri dia manu koina moikhan itu witness kora apni ge du kotha janai dia ase aro aji apni agide speaker khan bisi junai se revival laga hoile bi noela alak program de to apni lok paina moikhan experience ekta ho do ki ase gole do deeply rooted ishwar laga kotha de deeply rooted taka manu ekjun ase goina kebishim Christian khan bra itu experience wa itu jana itu bi apni ge itu janai dia ase moi personal life te phom manu khan bishi asola bhal speaker khan holi moi ekdin pastor ge bi koise Reverend Dr. Anchu aro Reverend Noklu aro aji apni khan tinjun laga ishwar kotha kwa dem de aya phom tribe to chudu tribe holibi ishwar bra choose kura aro ishwar bra bless kuri dia ekta tribe ase naga manukan moi khan major de koina edu dikhise edu karne future generation dibi apni khan nishna bhal manu olawo karne hodai prathana kurina thagi bidi koina apni khan apni ge edu koi dia ase aro apni nishna Bible bhal ke jana aro ishwar ge deeply rooted thaka servant bisi konyak youth major dibi konyak biswasi manu major dibi olawo karne mukhan karne bi hodai apni la family aro apni laga kote thagilibi mukhan church member khan karne prathana kuri dibi de koina itubi apni ge koi dia ase aro anyene toman bhai paijai jingpai evangelist teneng matang cluster in church toman area in church ne konyak pangjam ide assignment phayang obu ngau hai mun hai chai ngobu tokte toman pumanok suching toman bhai man hau bai aki lenyang ge emboi toman haulak nei kawang chance amaija ado revivals organize meng lak chine hi bakamai phawan de nang de ngaulan phabu ki kado nyu wongbong du show isikama alo pumanok wongbong du show ma pangya boi nang atolan khong ga ang do yang ado taidam ok puchine nang de yalak pa manyong phanang nanga teman bhai yen pai chi hayang boi wangbeng ni lemong me cluster in church ne meng buchine nanga hibak ma payang social balan social nyulan teman bhai meeting tai siang tai lang onang tu kheme nang mo buchu de mai teman nang mo buchu de mai to galak se yong among ham nang ane nang teman de lungmei cheong nang banang chelan siong sonang hayang boi nang teman de advice mai phagalak se ado ke te nang tu khe wangbeng ni lemong me teman cham se yelak pe tuiling social dalak chine chai ja jing na he yu patan ke u se ado ngalan china tam nang tini nang pai bu kaye ado taidam wangai ngoi tam nang ado taidam me nang wui bu kaye dia dong ngoi se yong mai tai nang tu khe teman moila ne ke bi sim pang nyu haman me to nang de men yong pha bu ngau i tam nang
yalak pa kawang nang yen nang tuishaw nang ministry de moy man tam siu se tawa shokonoy hadaw ngalan China tam nangi anene achi moy khan major de moy khan do reverend bawai ahewuni nga bhawna thagisile olibi tai logot modat kuribo karne moy khan lode brother Jingyi director Christian education secretary director itu Phom Baptist Church Dimapur laga taibi ahigna church attend gura imane nohoi olibi aji afternoon dibi youth service te attend kurigna iman tailaga life experience aro ishor laga morom kutha youth kan logade iman share kuri dise edu karne church laga on behalf of church members moi kan apni ke bishi dhonyabad dia aro thank you edu kotha jonai dia ase aro ishor bra future dibi tailaga ministry de apni ke bishi bless kuri na loi jabi de guina itu kotha apni ke bi aha karne bishi khushi poa itu janai dia ase ane teman bhai counselor ne kawang ke bishim pumenok ka yong moi man bu pumenok yom changonang pumenok tam ya revival tai tam ya ha si wan diu counselor ne ahi ya la ka ise yong chudei mong sang bo bhai pumenok lungmailan haki tai siang yang hang ge ye be mi pumenok cha de tong da u imanu alo engagement ngon nge yok lak yang se hibak pi ma ki le na pai bung inang yang boi teman dia kawang wangai ngoye kawang so sanyu balan ya ham wong nang balan moi man demu khaye pumenok suching e ne iman kada dalam bhai mani 32 kada teman bhai leader ne pai je heart fellowship pastor I woyang I bhai bolan iman 32 kada le tamyang ki date 15 yam da ku ngoyang dia tungoi se lokai leibu ane ya ham to nyai balande takasang balande yupu machame chamai phonge taidam wangai ngoi tam de to ke pumanok suching man me naman de yong mung mai bu ane manyong phabu ngalan China tam nang kebishim pumanoka pumanok tuishawa taman ka sau ngodang to ke sa pai glak hibak miu pumanok ka sau me taman cham se yak yue tuiling so shana tai ha o se hato ngalan China tam nang tui me lengbu ane nan pha okpu naman ase de ka wanga yelak pe moi man tam si anyene counselor lan sa yuchi hayang bu iman phai cham se ado thaidam wang ngoi tam lak chine taman pumanok suching kaye request na meng bu ki youth ministry bu worship team lan taman phai chena hongpan fellowship pastor ane khoya master chena man phai ni woyang worship team lan ane volunteers ne iman naushinaw ya ma ngayang ado taidam wangai ngoi tam yangki to ke pumanok suching man me naman de manyong phabong awlan China tam nang naman tuishaw bhai shuwe kawang moilan de moi manlak achao se ado ngalan China tam nang anyene kebishim pumanok taman ya phandale wande taman chimngobo do yupnok ayong wi soyang yong sheng heng lam ma chia samalam he mai yong to nyaye yewang yong oi bu ya phan chang wanang taman pumanok ya phan dalai wande to stay okpu ane to ngi okpu a wang beng lo linge tak ngok bu kata pu mai ne man meng okpu kata ki yong wang beng lo tak ngok bu chine yi me mo wong yanang be to nyai ba ki sa bu ya phan ma taman ha ki ching yu nang sheng heng lam ma chia samalam he me chamai bong bu yong wong bong ne meng bu hipak chama prayer warrior ministry lane tining bu revival taidam iman sponsor ne mengkeneng se wande sinyo ngobu kata de ha yeng mai udam bu ki yeng li ngobu kata de yeng wing wan pha dam bu ki pumanok suching yong mung mai accept ne mengyang ki to ki pastor pa yeng bu ki yong wang ngoye senghengen ma pha dam ane yen mok no hoi pha dam yang tinyi bu hado revival taidam yong numan sangyak puwe naman chama phong bu kaye tinyi bu taidam ya okpo jao se pumanok suching man me ane pangyu ha man me naman da manyong pha bong alan China tam nang tinyi saha tui me leng bu mu wang bu yichi ayang boy ayen chin keme yoi ayen ngok bu mong me tamane kawang so shalang onang to ge future miu pumanok pong de yue iskama smalam he me taijam tai phong taman haki kawang so shan tai ha o se naman de yong mong mai bu pai je taman bhai doctor pongtau I woyang
iman tim lande yonga menyong phabu pumanok suching man ma mung mai bu dong alan China tamnang ge anyene teman bai channel yapang hebak pe me pumanok pong de yue chamai phongnang I ngok bukaye taman LED display ne meng yang atau taidam simayau ma tam yang ki channel yapang de pumanok suchung man ma menyong phabu dong alan China tamnang ane teman bai channel atan teman sound operator ane ibe jambu I team iman yong sangnyak bukaye hango sangsi toida yenang be atau taidam wangai ngoi tamnang to ke naman deu menyong phabu atau ngalan China tamnang kawangai moi mantam si hibak pime pumanok suching pumanok sangsi bong de yubu kata mangok uyume pajai esak pungkung hayang inok nok sangot nang tinyubu an mo teman speaker ane cam director iman lak jine accommodation jingne yonge teman chude mong sangot wande inok ke nyui phan amai pha tam yange pumanok sangsi e yong lana tam yange tu khaime thui mai lengbu nok sade kawange yen chelo sangso ane semalam he moi mantam si o se atau ngalan China tamnang anyene teman yomiu social balan 17 dikan lan ngohnang pastor tu mi ngohnang ane staff lan ma ngohnang hayang boy tenyu bu taidam atau wangai ngoi thambua teman yomiu iman social balan iman lem ngo yang ke pai je chamong dikan pai je malang dikan pai je ge dikan iman lem de in charge phabu ki semalam phe ha ying ma kung mangai semalam phe nyoi phan ane speaker cam director ane volunteers lan counselor lan kong ngom de yui nokki ha ying na tum yang nyoi phan ki pha tam yang namano tambu social balan iman lem tiu yong menyong phabu ngalan China tamnang kawanga yelak pe moi mantam si iman lem sa yu chi ayang bo iman de chamlak chine namno yulan namno balan fourth grade stablan wangnyak wangai yup nok mi yup nok ma yup wan deu yup nok te ong bo yok pe ha yeng namno lak chine ha yang phai te khai weng cheng chao sayang ha yang phai nyue phan chao sayang iman yong sangnyak pukaye atau taidam oktam yang ki tu khai iman moilan de pumanok suchung man ma menyong phabu dong alan China tamnang decoration yong ma ye temata bungonang nginang tu khai kebisiam decoration committee new malandu menyong phabu ngalan China tamnang kawanga yelak pa moi mantam si anyene pumanok suchung abong hambu ke atau revival taidam me awian ocean de maidam phayang ki parts phabu tiabu chairman dungoi se moelan atau taidam maidam ya bukaye lokai lai bukaye taidam simayau matam de kawang mikti shiwan tam de tu khai menyong phabu ngalan China tamnang revival taidam ya ha se wande pangnu ha yi paibu ne mengma wangkete ke ngo ha sebu hayang boy mabu asuk awong mobu yong sangnya ke kawang de yublak chine paibu kaye taidam simayau matam de tu khai pai ngobu member lan moilan de menyong phabu hadong ngalan China tamnang tui mai lengbu katalan mangonang hayang boy towa kata adam men ibu tokte kata akung adam ibu tokte mabu e yok tok pheme teman yingi be sangbu katalan chui yong mango nang kawange nang lingbu tui me tang me nang de mui malaka chau se atau ngalan China tam nang muilan de kawange mui mantam ha ngau ma he thank you si bu yawang to ke bu manok suchung ane kebishim bu manok mun me hang ho aching ha bu as a token of love and appreciation palak temyong nang tuke atau patam lak chine teman nyum bachama stage to pelak chine tongnang thank you kwa kotha rahe enough noi itu karne manghan khushi ba dikhai dibo karne manghan as a small token of love and appreciation manghan prepare kori na ase itu lobo karne moromra amar speaker stage te एक बार आरो आहिबो करने अपने के रिक्वेस्ट करे आसे ता एक लाइन होए तमान भाई केम डायरेक्टर पर नाउ चाम पाइगे अने ब्रदर चिंगी अपने भी एक बार ये स्टेज ता आहिबो करने अपने के रिक्वेस्ट करे आसे आरो तमान प्रेयर वॉरियर मिनिस्ट्री डायरेक्टर बा डॉक्टर पोंगताव ई पाइगो या नाउ चाम पाइलक चिने तोंगनां बाय चांस ई ये पाइगमा अलाउ लुकमेलान अतम चा पाइबोकलक पाइगे
sayang bukia menyung habung awalan kawanga teman moilan da moi manpa. Thank you. Buonok sucing menma hangiba semalam bili nam nodam dege mungbaya nang ado tayam ngobu ji hang bo hem nok lak chingna yu ngobulanda ema councilor yonglan ni sibama baije mosa fellowship pase hibak chawhim ja se jalak chingna hibak yabatam nange
check. Praise the Lord. Hallelujah. Kawang miti siwa yang em cha lokening hibak pa bur jong menyong panang. Mak win bu yang gitu. Tay kan nang olak yang awing mig takuyan ang ba tumancing nyoy ha karong nyu matamana kawang pa mong bu tuy amay lingang mo kamanaksi ang umong sang mong mengpu yenang bangola Kim yen ang buwang dangma tumancing nyoy la Kim yang ngoa ukrishin gadala Awasing budamana yen china Denyi mong may say ngo ngani ngo na o Biyak dang mabuyeng jali tumanayana Ayan may ngo wanda kawang tuy may lingha Kada daya yang subsi inanyay bufay Mong chang chao si kada phải chính nhoi cơ mà Nang ayana Krista mơ Wang hay nguy bu cha Tim yang ngô ha u Christian kadalan Awa sing bu taman yen chin Nên nhị mong mây say ngô Ngài nhị ngô na o Biyak tam mabuyeng jali tumanayana Praise the Lord Timda ngola kharawa tuman tu semurang Praise the Lord Karong yu menang wang hai ngôi pu sa tay ai hade sip sipu mong chang mây nang thơ lo alam ma o tamau e ngo cơ mà maling ba apa nang dengau fan kala Im yang ngô ha ukri
sinh bư ta man yên chín đừng nhị mong mây say yang ngô ngay nhị yang ngô nơ ô việc tăng mơ bu yang cha li tâm man na tuổi mây linh ngô bu ca ta lan kim ye nang pu ang thang ang ching i man ching đâu khai en nu mama bu kha tha lan lại ai ha tâm ma linh pa yong wan pa thăng tha tim yang ngô ha u Christian ka da lan awe sing yên chín đừng nhị mò mây say yang ngô ngay nhị yang ngô nơ ô biết tâm mơ bu yang cha li tâm man na. Praise the Lord. đại tâm pháp chỉ hi chỉ yang với hi bác yu ấy, thì như bữa rồi công sự làm, bài chế màu sa, cao hoàng ca sầu mà yu phải su mấy đâm nhã bung năng, man mồi làm de, mông mấy năng, mấy nhung hoa năng, cao hoàng ca sầu mà lắc bể, yu mông bu, cao hoàng mực thì si vào tâm mà yên mấy ngô hoàn de, ngồi gặp hi bác mồi tiêu kia, ở khung bung con em mang mồi yu chừng mà chun nang ang yu se lak pa do ngau chen tam nang kem de kre ba bong bong cha bia de wa do sing na tam nang je pe lak ching na min nyan je nang yu ye sing nang sin ka da lan yu ya phan ma ka wang pha bu hung ngong ba ado ka wang hung ngau ngo ba lan ado speaker ado yup nok tai dam so yam hoi ma yan ye dai ba moi lan mi ngao mà tí cái chuyện năng tụi mình ngao mà chào tâm bu xe năng, từ cái hà đôi giúp bùi bạc cái đặc trưng nó tan gây xe, ibu từ ngao giúp bê đặc trưng nó trái nó tâm năng, cả đã tâm to nhà siêu nhà bê trái đặc trưng nó repeat năng, các vang hừng hâu ngô ba lan âu như tài bê, giúp nó hà đôi số yang bùi mà tan gây xe trái nó tâm năng, sao to bùi bạc cả, soi speaker đó, ang ở đâu năng. Yare amar akong ngoi ba aro yade achi last service de isor laga bajagan ke manjun ahegena se abinikan sob ke beshi khushi wa edu ekta dikhai koi dia se. Firstly ami topic ten cha gide ami kiba ekta ko bole mona se ami yade Reverend Moba, Pastor, Tiber, full-time staff kan, aru yede tikon, aru alak department de full-time staff kan, avani khalaka cooperation, avani khalaka unity, tikigina pishi khushi ba tu ekta chanai dia sa. Second day, yede prayer warrior ministry. Takhan bra sponsor hoy kana atma laga khang phare loi kana achi to revival to sponsor hosh krijane to sa manu hole to ekta bi khara obo aro ama khan pray to sponsor koriside ble pishi manu to angabe koi kana thaki bole ase hole bi jab wohi jai to be the spirit of humility, the spirit of silence. Edu te khabrai American ke pishi kushiwa edu chanai diase. Mr. Isaac aro Dialogue family, especially Dialogue memsap, amakan ke itia gena kiba ani gena khilai de.
aro amaka ami tu chun kinega amakan kinega phat khai tai itui pishi serious korigina amakan ki tong kora karne Mr. Isaac aro tailaga memsap aro tailaga khorde thaka boli khan ase aro Isaac laga amabi ase taikan laga family de pishi thanks dia itu chanai dia ase yede aro Mr. Chengpai abaka laga game director pangchembra aigna aro sob edukan hisab korigna edu revival game tu khodam dak tai loi ania karne tai gibi pishi thanks dia itu chanai dia se chale pangchem isab khan gibi ami aro ami logot aha Mr. Chengni tu chunbra salam koi sede ble tu bi koi dile khushobo yede music play kora khan drum set te boha aro guitar alag alag pachakan abeni khan tikhigena pishi inspire hoise aro admire bi hoise aro itu same idea do home churches to be apply koribo ble itu bi ekta chanai dia se special kana ka kan iman phal phal kana amar home konyak kan do iman phal kana ka do naina ki bhab jolbi achi yete aigena ama kami man phal kana ka itu bai pishi khushi basa aro ama kan itu kana ka time de staff nutrition de ki ase itu sabte take kana ka itu honi gena ami do aro pishi khushi basa itu aro yete kiman jama kurigna ase abhini kan atmate khushi hoigena jam kurigena dance